mensang mau kalanganan kumalakan magatunggot stop share o masanang gojang kak ko irena chay paninikan iban $1 sabol matay oralap iban ko saya ngayon sarawi is ngayon sarawi tama po saraw masani mepit ngayon sarawi o totokin ngayon sarawi nan mauring saulang ngayon sarawi nito na indaya rayo atayal kota triyon duwata kota man ni mom silu so ngayon saraw melasin taking the kot sam kot na kot ngayon sarawi estramin mo kot sam ilela o lapalapa o kakome koros ang ngayon saraw melas mo yung chachuk so ngayon saraw melasin Chalinda pueki our ministry okay God sam ministry na Old Testament san salong aramas Almighty God Yahweh aramas trata bakinasa aramas me epilata kan jameking kachkiting ene bawe Jesus Christ kachtunang kadete kap kasaleyong kachail Jesus Christ ina godrotra murin Jesus Christ kachla kachki ang kachay ngayon sarawi so ngayon sarawi kach pun sampawat okay membombig ken matawa me Jesus kach lanan lang pil kachki lang ngayon sarawi karatak chabang ken kabakabo poki maing kachki do ngayon sarawi api may mengkakilakayang kachay ranwet kasampalan kachanip sapal asa magkachay sapal kachalayer ngayon sarawi okay ngayon sarawi asa magchapa ko mangit ibachakan cari muidongan kaunta cham naur dami kiyang kachay ngayon sarawi yeso sangnya emasani makarachungata kachaman kiki o manaman rachungang ko cham naur makarachungata iban potlong iban yanguk rechas chukalang Jesus kacha kon wakilakan trakon sawas ketrakon roson and court through ngayon saraw yung ngayon court yung court long ren aramas may ipsapal magkaratak chayakin patabata ang kiki ipsapal o ren na chay so chay ipsapal chayaban mamorin aramas mamorin uduk tosang limbagan court the kaway den court the roson and court and yeyas lala chaylo kakaon ka chayle so asa ma chayrip sapal nganen kot katlong re chayl wiyakila palwara chayl ka a temple de awasan kosan makarada chapan sarawila chapan suigalati chapan suigalay nang unutuk wagi kita may donger palwara chaka and buya chambasan kot. Okay, so iban ko saya dame uksaraw masani kime ngayon sarawi tuweja aramas kapropor kime miya kaskul prakertier aboy beleu sair wegi isme ko say kayo ko sampal nan morin ko sampalong atal morin sa ulangan sa chailen bonasa yeyi ngayon sarawi chailen wewe ki ngayon sarawi is ngayon sarawi sapol matotok o rosonen i okay me yeyas sapol man ngayon sarawi anso met anson kakela ka saulang anson sosa ka chail me saulang mon chisisa kachkatala endayang warongo mailde ko sili okay nan wiwiya mailde ko sili nan wiwiya yo abangola pakren samayo abang katarotong kumail sawa sa pamail Jesus mangi makomuyo ngoy chastokak babakot niya chakel teniya chakele chap kino paki angot kitong sara so anso me we are yao chel watakatar mangen sarao kochto murun rani sa kan Jesus akachla nanlang ngen sarao kochti pon rail ko mau yawi rail me pukriok
Israel koros out kita ngen sarawi lokaya ki lokaya ngen sarawi kapakap lokaya toror okay metuecha kauno ngenen goto me uye kapakap la Israel porie ni lokaya masan koponopon kan makaitek lokaya metuecha lokaya me chawe ki so ngen sarawi kochto just chuata kata nampuk sarawi me Jesus kochkila ngen sarawi okay, ngen sarawi kat rechail. Chajan Jesus kachlar, ngen sarawi kachti, ngen sarawi kat. Ngen sarawi mimi nan sampawat. Akat ton so say kichail. Buk chail ngak papa kot ni tipak eh. Ara buk sarawi ka de me. Ngen sarawi iya ramasaman. Okay, kin bata ako ganda. Sangan lo kayang wayabe it kaidek aramas it pronoun it we ki tipsawabe kat kitiyabe okay it receive may baninda ngen sarawaya ya bunda it ne lo kayang way to je sudun dinda mangen sarawaya ramasama ninda me mana bete tipso. Yeah, Jesus masani he. So Jesus masani yang kecil ngen sarawi he all kaidek she. He all ngen sarawi all. Anda. Aban pakren sama apa yang kecil he ngeneo. Aban kecil aramas o manda he aramas. Okay, so chay wadagat na sinasis magkajay laramas kapag rasong kot. Nan lesson machabanga school kime pitingin sarawya, chawut kosokosoya acha rasong kot te ngen sarawi rasong aramas. God's spirit is a person ngen sarawi aramas te momen aramas. Holy Spirit is a person of God. Okay, aramas me God. También dagi aramas, pues Jesus kasali yang real me he's a he, niya kosoya mapangkolanin dang sama wong God kido he. O jaban kilangnan irokan rambuk sarawi maka deda mo kidin aramas me parak yang Makadin ngayon sarawi. Ewara, it does things which are possible only for a person to do. Nanso na isa payo, riya isa kwano, murabangida, iraka, makamanin chungidi. So na isa payo, riya isa kwano. Wasakas kasayame, son sawaso, ngayon sarawi, mesamay pamparaneto niyatay. Ye me panka wewe yang kumail me koros. O kacaman kung kumail me koros. Minda yang kumailer. Okay? Jesus mangi taulul. Mewaranga anane. Apangat kachla ramasa puek. Teresay kutan unsak ken wewe taulul. Pueki aramas. Okay? Anane kachkito. Iya jawab ningen. Imenda yang rel. Lang Japan sejano wegi patakan triun God lau kejaib sapal wegi ngenen God mepan kot long lala tai ka wewe yang kecil memelel kan mebit kauno. Okay? Masani taman ngen sarau toto kapan apang God ton ka wewe yang kecil me koros mechay saik wewe ki me koros mechay sojo asa. Wapang kacamangking kecil, me koros mechay bil ronger sang ren kaun Jesus. Kasi apang kacamangking kumail, me koros minda yang kumailer. So ansa mencagan wat puksarawi. Jesus kaclar, tame mimerecha puksarawi. Masanen Jesus Christ. Cabang wat puksarawi. Jargon bakpana, kui tatak, te kui sili. Ngen sarawi,
makinale masano katamang kin gtrail chai kin lelong songan me chai kin lelong ngen sarawi kinale tamek chai watager kataman kin gtrail po kin masano ye masan in Jesus Christ so eu mogden ngen sarawi medwe gi jaramas he speaks ngen saraw kin kosai ngen sarawi kin kosai makarata ek uya kisana cha relationship ongi changan muidongi yan en gosai doan so mechai watawat maingen sarawi tame wasa wewegi niya watawat maingen sarawi amay yasoyer tame watawat maingen saraw miya yo kodian misay kaledi me pitwasa okay ngen saraw kung gosai janane interact atrakodra so trakai de truko so magtapona sa mapuksaro ka dete ngen saraw kung gosai Israel me itawin Jesus Christ sa kulma warongo disciple ko warongo patrong polape Israel powerful na naray kalok pwegi re out din ngen sarawi so ngen sarawi uyuyari sa kwalori sa klimao Israel arumosal soja pung pananampung Israel murumpola anda met pung ngen sarawi masaniyang Isaiah pwe patuwanong samatrail kala bako so Paul kataman kana railer me Isaiah ko batar tuon ngen sarawi abel bangodo yang kawi Israel na rail mueyo okay pwe kira songon kosanedi tamarang kosanedi ni pungon aramas as chusan so resto pung paneray ko pasang a Paul kataman kana rail Isaiah ko batar na rail mueyo ngen sarawi pan kenmasan Pangan masan. Karena kamu yang ini ada ide dawen Jesus Christ. Muidong ngen sarawi yang kengkawit kita ngen sarawi ye ngen Jesus. Ngen sarawi yang kengkawit kengkecela cai kosandikan. Pueder mini kosandina ramas papang kembungin sal. Abang kembungin sal sujo poida. Amang ngen sarawi makawit. Abang kinan sokoros mau. Son bebol. Okay ngen sarawi ngen bebol. Anso me itu koko dai gengelang turin akamainan momotso okay turin sotra rongorong panamia eu point ya wita akamai pana o mall koko pasang sujongen sarau sango pongen sarau nganen pepol nganen limpak nganen kot arma cheba muidong en sarau yang kosai telar kosai atra tamang en sarau kosai ya abangan mian andoe rena ramas buegi adore di buegi pungen god abangan ngen saraw bangken itanawi ren kicailakan makan rong tama ko sang ren ngen sarawi okay so koreaw ira kicai bil watager makasalita mangen saraw kin speak nan so ni sa payori sa kuno me son sawaso apang kawewe yang kicai tuwe trapang kosoi minta kosoi nan pungan ramas niya child meeting ape magchay menala kawitin ngayon sarawi udan pan miya kawitin ngayon saraw bang komporta magchay bonasa magchay wat-watak masa ng kot so chaweweki chay muidang ngayon saraw yung kosoy ngayon saraw bang kosoy tagi chay weweki rak chay meditate mayar pa na los-loson pongi dami yapata wataka ngayon saraw bang hito kodial kap okay kodial kap kahit ngayon saraw chukun mo kita lama sa ng kot aging kalalela o bilgin kainene yang songkan magchami milala pajan weweki kachan nisaraw ko don so sek chal pajan weweki kauno okay so ngen sarawit dami bilgin muya strive with sinners to it agan balian de kasaleta ti mama madawa so ngen saraw recha cari cekin tibata rengko cetron cai lip sapal cai muidong Jesus Christ cai mor cai genot tibata nana cai kosoi nana cai wiya nana cai mata nana cai linang cai genot tibata agai bak cai chukung kon ap ngen sarawken kasali yang ke cai pok cai lempok mag itu cai kan mag cai say lakan mor wat cai largen tibata atra cai pok mag itu cai kan biya ta deep cai pok mag itu cai kan miya sama cai ban mela cai ban yang an ke mor sojuk
Pumakjaban pabun sa tibatrakan. Trabu ya kapakap kauno sa trokaronga. Emir nan malika unisa kuno isa kwalu. Okay, makjabil pabun sa tibatrakan. Murina tra asayar me melelo. Arya sujamak. Asa majaban mela sujamak. Magkarita sawasan ngayon sarawi on the way. Again, convict us. Is kaidet iya tayo munjiji ako isa on sawas. Ebilkin oloda atra kondawasa. Ekin oloda atra osatak chapang wiya. Mura na chaykin tibata Obilkido boldness, roson. Oyman pakmak pangko prangkoch kitibachaykan. Obil pakmak rena ramas. Okay? Isme pan sa chamenyang gola nan lang. Maso niyan sa machayos ko siya masanang goch tebil ko sa rawi ape. Puwegi yan sa usay karon. Palilaw chay uyan ng mom. Ni program, ni tradition, and we are jari. So jangan ng goch chay strip sa pan. May bilbang ko siya pari yesak sa malaro ip sa pan. Tuwedra, ip sa pali kaparan kita more kapo. Kaparan kita more kapo. Kabaran kita tatokin ngayon sarawi up to just a nok ng karwaro. And so what po kaya chan yeyas na naman na so chaman karwaron mamor ko morang magwach pamperen. Okay, morin sukala deep morin kabarani kupranggot. Magkaratak chaban po na sa sawasan ngayon sarawi. Amen so yung child kasakasawi child more po child demi mina ang deep. Okay? Met kompake. Aramas jojo men bombe. Nan ansawan ang kona pata wat. Kona pata chay sa ilakan maur. Trinarmas kakalak sa kasakaw papunsa sa kauno. Okay? Kumalakan me kakalak sa kasakaw. Mga kumakak rongyok malara mo. Laga po ikasawiyuk. Isyo kasawiyuk ni kailok. Ibabok sawi. Ibabok sawi met weta Ezekiel silisak siluka tede yung child. Ma munjiji go do chailap sutra bok sawi. Aramasakan me chay sutra bokong saw poran yang rong pamaur. Ang samarapan melao ngay sa bok sawi man ibang kadenki. Amay ibabok sawi po imen korosan joga tawasa. Pag chayban mela. Orga chayla riono pata chayl maur. Ay ban sutra kadenki. Ngoy buhay ki kauna ay karong niya. Yan sawasan na yaramas ko na bata at child maur pag child niyang maur sojok. So cuma kakarosang niya yan der pok sa uko mo may bangkak sa man wrong. Apo buya po ko awat ni tuwang kauna malibe. Karita rin ay maur ibang koso iya. Magkachela na nakalula wali yakap. So bailang kot. Cha sojok ak perberenin sampa. Jasudrakak sakasakaw kakalak. Wiya nananak. Wiya karkarar. Wiya birbirak. Wiya kay-kaylok. Ak jaka porapor Jesus pamporta ng tapok ak jaban yang kukola sudra kak pakeo. Makomiyan kisangan matamataw sa pungwat esang ren trebel. Me wiya biti komi. Imakarita aramas ak chukachuk chabang kuprangkot. Me bangkakala kamor. Secara mas pon mga sa panale. Again, ang same spayo. Isu, ako sayak chayla nakchagadak mongkot. Chayla kak palian chapel. Chan mangi me, kot sotra mol ba trapak chawi uyetip. Ab kot incense wood. Pagkachapon sa Jesus Christ. Ang sa majaban po na sa Jesus Christ, japan alakisakasin ngayon sa raw machaykas ka school kiya. Or ngayon sa raw ban sa usay kita. Chaylang kak. Maurin sa ulang. Maurin sa ulang yay maurin sa deep. Chapang yata deep yak chawatagatar. Pukon ngayon sa raw ban imdayang child tipo. Chaylang so basang. Chaylang wiya mamor na maur. Coach pola pag chan maur ki. Coach sa pola pag chan mamaurin deep. Pola pag ang kisang child deep. Karita matip ka kontra chay maur. Chapang sa chayang wala nan lang. Ansa macam mer panosan ang palwarwat. Okay, kapayo mga sarawya kang comfort, kang kansa na mawi, kang kakela ka, child solang, child may sapal, child may
out kungen saraw ya kung kakela kay child we tuaw silisa keo aramomotso malaylay di wasa koros nan suda Kalili o Samaria apil kokoirta o towekan ngaterla sang ni sawasan ngayon sarawi. Okay? Tamara pungapungki Paul aw ya patapatag at rinuwang kan buwagi religion spirit. Paul kairta ka school ki kosonnet so an sa may purudot patak yung realm kalangan Magan God, mimren Jesus, chailanane kolula wuliakap, uyakap pung yurin relo koma. Arel kamele mimi jamaso. Okay, so chayang kamele le talk in Jesus. So chile bilibil tamarapana tamapan wiyawi, pueki ngen sarawi achiatarian warangka, kosay ka kuwi ni kela panarmas aray puko katar ap ngayon sarawi tadok. Okay, ako sayame. Murin malaylay diya ako to nan momotso ngayon sarawi having. So murin memelelo ako toro sa bosa Israel. Ang ngayon sarawi katkatokela akachon wuwato aramas. Nain sa polma momotso kan tenan kaminiminin saulang kan. Ime cheka kudial rambukat. Ngayon sarawi yung makmakit. Kaya dia kata ng community membombe. Every tribe, every language, every people group ceban udial nan Facebook. Song kolorin aramas, song triak uyapan puinin aramas. Okay? Rawiya kasakasaleta kot pueki ngayon sarawi. Uya kamakit datar mas renjoka takot. Mon kauna bangkot to. Karda magja memornan imunan so met wetamet kauno inogi de me kamarete ngene. Akta boring ki kasangat ki so kaparen ki mogitingo chapanasa mengena jaga uya berpraper panta token munjiti. Lau gejak pak mak, lau gejak tikila mongot imunjiti ang bangkak chang. Nge boy masak kauno. Riyan sa macaban pagman ki ang gots te patrakan munjijiyo bang katar kechala. Amagjaban salap sele mongot pok chama kaun ay munjijiyo bang berberapa. Amo ay berapa o abang berberati. Okay, so ngayon sarawi help us in infirmities. Roman waluri sa kuno nituan met ngayon sarawi pilkat kito Katton sa wasay ka child, niya child luwat. Okay, niya child luwat. Ngayon sa raw katton sa wasay ka child, niya child luwat. Magchay watak sa kon watawat tuwe, chama chay pan mangi. De awesome, ngayon sa raw siya munti yung child. A child friend. Ako doon sa wasay ka child. Sa wasay ka child, puwe ki iya child munti yung Satan o chay siya kakong Satan. Ima kakong. Ima karatan sa machay wuya tip mongkot. Ascho mall bukta wiyeti. Pagkapagay kita bukta wiyeti. Yar kat kita song sawaso. Okay? Imakarata masaman mo sa metipani ko tong kot kan kamakeleta. Kot kan bukong ngane kat kiyanging ngane sarawi. Puyang kakelay lang balian ay munjiji mes chukulango. Bunia child kin sa tama ka child pan paki. Ben ngeno kin low kan ka child ren court. Gingen saraw pilkin low kan ka child ren court. Natawa? So, ang sa matcha sa mo ito ang Jesus Christ at more so ngenen court pot long re child, got long re child. Ang sa mga child mo ito ang iya child more ngenen court got long re child ngenen court kan low kan ka child ang sa mga child luwat. Okay ba kagin pergi tayo lokal kaya toror pergi ngenen court wiya kapakap. Ngen saraw kan low kan ka child. Ben ngeno kan low kan ka child ren court. Nisongan masan koy magachay sotra kakosaya lo kaya toro just weweki just weweki ap chalo lo kaya toro po kita ngen saraw makauno katki dinan ngen child ime uya kapakap kangka kela kala palwara child
o kaskasaneto kuparang god retail. Okay? Imakarita aramas mesoja ipsapal resoja kakale sawasan ngayon sarawi puempil kapakap kenarail. Japanasa me ipsapal rajungong ketra al en alle makapantipatrakan o al en kokairta nan mauren god mauren poson. Ikan be perfect ang yang ta ngayon sarawi pilkak lungar ta. Okay? Na Isaiah wanisak silu isak apraken kare yang o kansens wadi kila melel kauno araken gatin buya kila ar imuntiti o mawani yang rail wasa Isaiah wiyo kosokosoya tuwen sapaik en sapol manggot aramas and so magadra sabaik at wiyala imuntiti ang god gitra kareta kauno aken ongyang tega kerkelang na story kan nangadete maring selakan men Israel ko on the way Moses makan rong san ren god. Okay, Moses rong san ren god. Moses mangen sarau kan tiata pawe akan kasaleta manamanen god. On the way aramasakaw yesa pakpakiyap sapaik. Pakpakiyap sapaik kareta kauna ganong yang. Kauna gan mall instead of railway panina yung god alialo ng kapayo paroro ng kamaray na limbak kauno ang yang yakin rail da imuntiti. Mia nansayla ko mia wasame amuidang puelong palpas ang atras swallow up 1,000 in aramas. Okay, so tame aramas me kapagataw and buya sa palma ko wegi rail mong yung chango takay o data ka mong rail la. Okay, so ngayon sa rawin magchaban sa paik wegi atra misana tama chaw yung mamorki checking consens with yala ngayon sa raw so aramas kanin sense with la ngayon sa raw kanin sense with la image asa ka ngayon sa rawi aramasaman is a person of God. Kacay sa nga troyo. Okay? Ngayon sa rawag pilkin grieve, tayo grieve against sang-sang. Episos payo silisak, mailder pilkin consens with yala ngayon sa rawi. Grieve. Lang aramasaman may ipsapal. Aramasaman may ipsapal, mo ito ang Jesus amor, apangkin lelong rare kan me. Sansuat ang kuprangkot me yeyas lalata pan men insensuat pan men sang kapang kapang sang ape pokita ngayon sa raw yu sang ki tama uyaw makot sa kuporkiyo. Okay? So ngayon sa raw lalata bang kriv karasa pa mangoy liyan kot ngayon sa raw marey patakonger na isirikan tamang mga tameswet. Ari Porto, meswet kan mereplata. Okay? May bangkilang tama replata o. Ngayon saraw memereya pang kriv. Ngayon saraw yung panin senswet. Ama, maso mga po sa ngayon sarawi. Ang kudo tra, mall. Altu ko. Loki yung kawaral kan. Mall. Ngoy mo. Amayaw daw ito ngayon sarawi. Ngoy Porto, tamara mimilale was chomao. Instead of mall, paninses wat la tuwata waikak la hurt. Pokita. Rai kamata ko yala, mongyongan god. So ansa may mongyongan god kan matanggila. Tamo chay pilatakan. Ngayon checking kamata ko yala, ngayon sarawi. Kaya teka chamo, niya chay pilata, mamorki di babe. Lela atay wasang kautangkan. Mangin saraw mama sani wiyama. Ay wiyame chaya. Tsaka matakila ngayon saraw. Pokita chasabayik. Okay? Chasabayik yung tama ko pura. So, ngayon saraw pilkin resisted. Tayo resisted. Tsaka nga kawudi atatok. Tuwidang tayo laramas. Kamen wiyamo
aramas nda so so aramas ka kaudi aramas chay bilgin ka kaudi ngen sarawi an so ma chay ken wiya ta me chay men wiya kai tang ku prong kot nan wiya isu selisa el mai sakeo Stephen yaman warakan Jesus Christ mabil kamkila kalok Stephen abu sala ko saya yawan amail kapchakai o yawan rochorojan mongyong mail kan yawan amail salong openong masanan god kumail duweja sa mail kala bago kumail bil uwang ngayon sarawi okay so ngayon saraw kak resisted ngayon saraw kak irair tikchaka ka rodi ngayon sarawi engkas aleta kot engkal way ke child nana chay say lakon poson puye kia child rod te mongyong jagay bilata cha insene kanang poita ap kay de kuprong kot ime wasa pas Stephen wiya panapana wiya ki Israel me pata kongi nan wiya ko saya me kumal dueta papa kala bako iti dawen got pali laut so jay dawen just go with the flow reasa niara la para el got absoja personal relationship posoja meman wo wasaling en sarawian sawo nen sarawen triata cha porail pon me got wiya tatongki nangkatete maran amurin Jesus Christ ngayon sarawi katlong lalamo lalay magchayb sabal okay so chamet bay karapaw me so go boko Israel wiya ko batar na trail mo trail kapkapay ki trail amak chasto wewe ki chami minan mo trail kapkapay Moses ape Aaron ape Joseph ape Israel mo struggle poeki nen sarawagan tiada dueta kakela kaparengkak uya tarawya amang ngen sarawya kausan ngen sarawya katlong kausan magchayb sabal so gajab de bay pogajak rongasangkot pogajak konda te batrakan pogajak bewedi nge magjamoy dong manan Roman walui sa payo kan makin itawen kawidin ngayon sarawi Israel mesapol mangkot so kay dek mayang sarawi aday saulang kay dek mayang kun patpuk sarawi angay sapol mangkot ngayon sarawi bangkot long o kakalwa okay so okay just scripture tabacha luwa mepit ministry and ngayon sarawi yamuman ngayon sarawi akin totok te ministerong saulang. Yang mo ngayon sarawi akin sawasa. Saulang. Okay? Ngayon sarawi akin regenerate them. Regenerate with kakela ka. Ngayon saraw kung kakela ka kichalip sapal, chalari papako to luwatala. Ngayon saraw makakela ka kichalta. Saulang kung luwatala sangan ni aray sola kapakap. Sangan ni aray sola watawat. Aiwasaw me Satan can attack remo yore. Kajan punso sa kapakap. Okay, magkaratay igen kang kakela kaking iyong kachal makapakap song riyaw. Song riyaw ew kacha schedule di kachay kang saya quiet time. Time nang pungan ngoyo ko depans chok. Karwaro bang kiyang god time what yen kakwatak. Mata-matawalos lason pongyo alesangi kaudiala pa intungiti. So, iyo kapakap mo, a system, a schedule, kapakap me instant, mimi po lower data mongyong all the time. Medo kagak tindrive ko uya kapakap, kagak uya tatok ko uya kapakap, so chame ba naros ang kapakap. Pumawasang kapakap orandan, nanlairal tape, nito wasa chay ka pa chailan de lokaya anana chay mongyon chay ka kapaka pokita nganen got mi mre chay chay ka fellowship
lokaya te bil silent nanang got memory child so ngayon sarawi akan regenerate akan kakayala ka so lang kapag o forgiveness kapag po mak irayutra wegyarama zaman me uyediba kapag tapang kapag ki chana na kapag ki sound kan ligina kapungala na pungani got kayo mi bakman kitibakan ako ti goten ma ko manokela okay imikarata iganin tindara masaman song kapag esokak so ba isang got magatawiya ke kapag program te schedule ako so pa sansanan mongyong en jaban so kautila on kapag so nan son silu lel wano damagas kasambal dama Jesus masani unless one is born again he cannot see the kingdom of God ma mema no so jaib sapal eso jaka kiyang kilang wen god okay child gen matawa ngoy gen ranji matawa wen god nan lang Jesus wadi do wen god pun sambawat Jesus so jaka bola ariya men kataman yo me bola e bola o kat kiyang child ni balingen wen god Dagot wen god way the government me suja sansal me kodoni poson me government in God me gitay so lang may sabaler tel memorlale at amomot so kan wak pasangat atanata ministry wak pasangat pagchay ko resip sapal so atayal governing ye kingdom tame masanang got nan wing got masani me pit ma sabul machay kamelel paneutra atayal paikyang paneutra wing got just sansal it's about lifestyle okay makarata miya wasa machay watakatame murin Jesus ayasa tao mensus ako idakre so iyan sa wat makompang kasaleta wing court railway matamatawa wing court me kauno rai ka kamperang sangang government din Rome pan sa Rome ya ka kaun rai lari reloker pang government in Rome ranane government in God aresto ewe me Jesus wador Wayne God. We used to sansal, apo sansal nan lifestyle me change, kamele change. Ri even chay memor lale. Okay, chay memor na Wayne God, chay me sapal, chay memor nan Wayne God. Karada chay kamele le mayrong pan, tuwet tama may be masani me pit mayrong. At chay kamele ling kapagap pan tuwet tama masani me pit kapagap. Okay, a child governing rule the laws. It's about what the Bible says about ways of God. Hallelujah, praise the Lord. So nan firstly masani unless one is born of water and spirit he cannot enter the kingdom of God. Ako saya enter kay de katraban kilang wing God kay de katraban potlong ng wing God nan lang murin ng chamela ako saya ansawat magtraban so trip sapal chasutokak yang kilang ikarapan chisi sama sani repang kilikilang so kilang repang rong so charong tama charong masanen wing God kilikilang magating God magatin bueyo just yang kilang ichabang uya kangka kilo liblibanete pokita chasucho ipsapal okay mia posio iwiaran tayo sarabinin bombega comments renda useriga brainwash ainda wow magatin ngin saraw mo ko saya brainwash ngin sa oday bisola sabang rail po iwasame Jesus mama sani magaso tayo ipsapal kaso troka kiyang kilang magatin Wayne God.
Okay, at saka ko siya chan melak chakolanan lang chak lang mokido. Mokido mir pun sampawat. Anda, makisujib sapa, makisujib pilo ngen. Nenia pilen kolula yeyi baptize in pil. Aramasaman sutra kolula chakak baptize. Okay, anda makisutra ipuki kolula. O ngen tabang ko sanya ipuki ngen tabanip sapal. Okay, tabang kolula tabanip sapal. Wili yakap may dong cheeses ang kotlong. Pagkatangkak yang botlong nan winggot. So winggot ay sutra melang ay gola. Winggot ay tuwa ay transition. Iko sang nan modern religion. Religion tuwa ay iko erga ng Catholic. That's religion. Kuwi san sarawi apsa sa court. Okay? Kuwi san sarawi ay sarawi sutra wiyayang niya sarawi. Ay sarawi sutra wakitiyala. Kay dek puweg mo motso wa puweg sutra ipsapal. Ramas mas cuwe kira kelam nama macel. Kiki di akai momot so apso. Yukos ko saya tra puen sansal. Okay, cai wiya sansarawi cai sujib sapal. Cai sujib sapal karata cai sasakot. So tonganan kot mimre cel. Oke cel memorin sampa. So a mix. E atiki sarawi apa memorin sampa. Pueki sotra wine cup. Wat long lale cel. Amen. Daga meman me sotra ibuki pilen baptize sotra ibuki dia kolula. Sotra out kingen sarawi sang niya ipsapal. Sotra kak enter. Sotra kak watlong jami miselipon sampawat. Tetron yang sarawat puk sarawi ape. Atra mor pan mimi chanan morin sampa. Sotra watlong nan wingkot. So wingkot kay te kikoskosaya nan lang. Wingkot we yo mesutra sansal ni poson mekot makakaon. Okay? Kot makakaon karata atrawiya pan memor pun sampawat pan waksan sampawat. Armas pan puro po rakailong genuk am matamataw panggolan an masaneng kot na pilporang alap. Okay? Armas pan wasang am sakiten am matamataw ko sayar wingkot ko saya muida nga. Okay, so Sutra sansal weyo ni tuwa natakan. O wen Rome ma. O Europe ma. O America ma. Ekas ko saya physical way. Child way spirit. Way mengen. Chaban mela, chaban wiyangen la. Chaban kilang physical. Anyway, so ngayon sarawi. Amigos ko siya, magcha ibugingen, ekakela ka ikatrail. Regenerate us, ekakela ka lole. Ekido ka marain pan weyo. Ekido ka melel pa. Ekido ka chailen memor ki mor toror pan sambawat. Ismok may bang kilang me aramasin samba ko yu kailong ki pan sambawat. Christian Christian makaskasaleta. Usangan more metoro sangrail. So long matgija Christian up more such a change. Sambabak pake. So long makasaleta Jesus Christ. Sambak kailongi. Chabang kilang nan Hollywood ababweki aral demonic. Ngayon South Satan makontrol entity wo. Aral cold kan wanggot, aral spy kan disgusting, kasalita aral lalawa kauno. Pogida, it's about two kingdom, mamorpon sambawat. It's about spirit. Okay? So, ngayon sarawi, tama pilwiya, indwell. Chama-chaman nang katete marang indang ngayon sarawi kan tiyata, po narailakan makauno, ekarenta tongki. Nan mweyet nan mwe ngayon saraw kang kotlong indwell imichanan ekip sapal asama cha ip sapaler just bang kapakapa main god kot kito ngayon saraw kapakapa sapong magja so cha ip sapal cha bang kapakapen sa ngayon saraw mimerecha main god kot kiyong kit ngayon saraw pagkauta ko tangka kwaita okay
kapag religion mo, religion do ta san saraw yap so trip sapal, so jong nang gotre. Amakip sapal, kabona sa mangen sarawi, mimire ang buhay mamasa no masani. Ang sa machip sapal, tamo ka uno kiyang katra, ngen sarawi. Okay, kula na Roman 8 sa keo. Roman and but you are not in the flesh but in the spirit. Ako sa yakas chumi minanuduk. Ab kami minan ngen. Ay sa batay minan ngen. Ay sa may ipsapal. Lugay yang nganan kotan. Kachlong kaun tayo more. Kachlong. If indeed the Spirit of God dwells in you. And that. Kasi chumi minan nanuduk. Kami minan ngen. Mamelel nganan kot mimrem. Banggo saya mel asa mengenang God mimre. Imuitan Jesus Christ ay more. Amasa ni maka recungata ibang potlong. So sang ni inaw may ronger ng kaudial siluriesa maka recungata ibang potlong. By faith. Niposan macam more kila ren Christ. Niposan macam punggila. So ibang kamele le buegi ay recungang kamunya ay more kamkat lalay. We get to register in our mind and in our heart the truth of His promise. Jabang kelang lipo. Jabona sa mga saraw kat mat selara nana uya kapag main good kat kito ngayon saraw ya panda jabona sa ngayon sarawi kalangan ng kami. Ngayon sarawi sa wasa yang ngayon saraw kawit yang ngayon saraw kamaray niya jabona sa ngayon sarawi magchasa magkauno kat kito ni kat ni no hidi. Amasani but you are not in the flesh, but in the spirit, if indeed Spirit of God dwells in you. Kasi sa miminanuduk. Miminanuduk tuwa sa muitong ayinong ay papam insinikan men kakaon. At saka ko saya uduk at rakap. Mamorin samba kay dekot makakaon. And kuwe ngen, but you are in the spirit. Kamiminan ngen. Ma nganen kot mi meriam. Arinda cabana sosaya nganen kot mi mereta. Chamui dong ya chamor pok chander buya pak yang kot to. Changamelele me mi mereta. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Sansan. Meman mesotra ngen sarawi and Jesus mi mere kay deki sapolma God. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Tapos ko saya, ama Christ bimerem, palwaraman pan mela pueki tip. Kip, ime chaikin me kila, palwara chaikakin mela pueki tip. Menya tip, me ipudiero, nan sampawat, makauno karyalaro. Apo pueki Jesus Christ, ako saya ngana trial ka pan more pueki trial pungulak chako saya pungula cha pungula pueki Jesus Christ cha pungula mongot pueki cha poson Jesus Christ magareta rena trial kam kamelele me Christ polar bang ya selin senne so just yang ala makabantu pacha Christ polar apo nga trial kan makodo ala makabantu parail so be samtib o yamamorki kawaiten ngayon sarawi. Isakewa masani, but if the Spirit of Him who raised is Him, Spirit of Him, ako sa saya God Almighty, ako sa saya God Sam, but if the Spirit of Him who raised Jesus Christ from the dead is in you, He who raised Christ from the dead will also give life into your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ako sa saya, nganan iyo, isi nganan God Sam, rosonen kauno, mekayasata sang Jesus, nan sausawo, kayasata sang Jesus mela, mangeno tra mimerem, ay tra ngeno mabang kamauru kata, mangeno mimerem, ansawat. Amen. Okay? Yung mga redak just coba andil nalang cabala ngayon sarawi. Cabana layer ngayon sarawi. Wenggak. Cawadak. Ngayon God makayasata san Jesus.
nan so I changeno mami mrecha abang kaya sata child magareta child target child sola me sapala child target a child goal a child nantiwe nan more kalo kong korusia kan memor ki uduk orang kakip sapalo yang Christ more la pwegingen god bangkat longo kamorela. Okay, so anoint them eu tatokin ngen sarawi may ko saya tatokin ngen saraw ren me solang e kakela kay gitrail e bang kaya say kaya e kausan re trailo ngen me mimre trailo bang kaya say tay gitrail ay so na pan mela o anoint us chubang wata kata pwede tayo masamalar kayon son riyaw riyaisak o riyaisak isu kayon son riyaw riyaisak o riyaisak isu ako saya anoint them ngen saraw ka sarawi gitrail la ngen saraw ka sarawi gitrail bachailan ka kuya tatokang kuwat aramas ka kasarawi yuk ap makastrip sa pal kasarawiyan uyata physical uyata mom okay so anoint us anoint tuweta Katie me mimi pomon pokip sapal tatokang kuwat kan magawiwiya pan mio itibak pa pan mio wa pwede ke anointed ngan kuwat kasarawiya nguk sapol mang kuwat tato ngan sarawing guide us ngan sarawing kawait kitayel eu sapol matatok ang kitayel so lang so na isa kuno isa kesu so na isa kuno isa kesu ngan sarawing guide us kalway kitayel okay lasa ko siya ngan sarawi place us in the body of Christ ngan sarawi pikin pulu ko sa mga bangko irtaya nanamaw rin so lang makita out-outin ngan sarawi just drogak mimi wasakis mechaban sa droga irtaya ngan sarawi bang way kitayla bon live way kitayla bon zoom way kitayla nan momot somo way kitayla nan ministro mo makita out-outin ngan sarawi bang pul wasa kitayl bang ko irtaya ngan sarawi bang so drop pulging Pusa sa ikitral bachailen mimi di jawasa mcheso jamortaya nibalingen Amen. Praise the Lord. Somo ko sanang kayong kurrent isakriyaw isaksilu. Ngayon saraw place us in the body of Christ. Karita wasakis makamkachong yababako tlalame. Kamupsapale ro yababako tlalale itipakwelale. Wow ni kime ngayon saraw pulu kwasaw. Pukang kakkoirta. Ukang kak itipak nganang coach kaitek nganang confusion man oh isa po nga na yang puina oh mo impan Lucia yang puina oh mo incha puina wasakis may ipsapal wasakis makapamping kon makautaw-tin ngayon saraw kabanasa iwasami mamortaya ni palingen iwasami bang plandet ya iwasami bang mayroong niya iwasami bang alesa ngay kapay iwasami bang koyertaya magdraban luseli just ka crow sapul mangko taramas korusia may ipsapal ngayon saraw kawidral luseli just kisang kacay commitment wala puina ka sa nidir medjabang uyama at sako dorong pwekitirin magkacayang seliari mabayang at sapatong tuwitra kaluwetela at sabil koyrtawe ap magkacak asoyer yawasame ngayon saraw pulkitra kacharit kausan di mo o lalapot Emao. Pukot limbak on sa pulmaramas koras. Amen. Praise the Lord. Kalanganan coach kumalakan me udio yang rong masanen coach mi sa pulmomail time. Pleobatic fit yon. Watak scripture kanon tungiti. Okay? Ngoy kaskas kuli kiniyang ngayon sarawi. Pwede jal yeyas nan muen ngayon saraw. Jande ko sa yang ngayon sarawi. Apsasa apu ko. O kansin suwedi. Mamor na changatang likin. Sawasan niya pakatartuan sa wasik child. Amen. Kalangan o kasalelia.